radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Nabahaye mwiriwe mwese abuduteze amatwi kuri no wa gatanu itariki 11 z'ukwa 12 2020. Izi n'ingingo nkuru. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ikombogo ry'umukuru n'amashinga amateka, abahinga mu bya politiki bavuga ko ari intambwe ikomeye mu mugambi wa President Felix Tshisekedi wo guhindura leta. Azaba afite ubushobozi buhita bwirukana Premier Ministre. Niyirukana Premier Ministre bizamuha gushiraho guverinoma nshasha. Mu Rwanda, abunganira umugwiza tunga Alfred Nkubiri yagirizwa kunyonyeza amahera ya leta, bavuga ko sentare yisumbuye ya Gasabo idafise ububasha bwo kumuburanya. Muri ano makuru kandi turaja muri Ghana, aho ico gihugu kirondera kongera inyungu mu rudandaza kigirana n'ibindi bihugu vya Afrika. Tubafitiye ikiganiro baza muganga mu gano cino munsi kwabwira ku ndwara ifata amagufa. Ano makuru ahagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Mbere y'ivyo ariko banze mutega amatwi incamake y'amakuru ya BBC mushikirizwa na Jacques Niyitegeka, kabashikiriza ariwe Muhira mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca coronavirus. Ikigo gikora imiti cyo mu Bwongereza AstraZeneca n'ikigo BAMENYA cyo mu Burusiya byatangaje ko bigiye gukorera hamwe kugira ngo birebe ukuntu inkingo zabyo z'indwara ya COVID-19 zishobora kurushaho kurinda abantu iyo ndwara. AstraZeneca yavuze ko irimo gushaka abantu bafite imyaka 18 na hejuru yayo kugira ngo ibageragerezeho urukingo rwayo hamwe n'urwo mu Burusiya rwitwa Sputnik V kugira ngo barebe niba ubudahangarwa bushobora kwiyongera. Byitezwe ko amagerageza azatangira muri kuno kwezi. Uburusiya bwatangiye gukingira abantu bafite ubuzima buri mu manegeka bukoresheje urukingo rwa Sputnik V rukiri mu ntera ya nyuma igerageza. Ikigo cya BAMENYA kivuga ko urukingo rwacyo rukingira umuntu indwara ya COVID-19 ku rugero rurenga 90%. Urukingo rwa AstraZeneca rukaba rutabigezaho. Urwego rushinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri Amerika FDA ruvuga ko ruri mu gukora ibishoboka byose kugira ngo rutange uruhushya rwo gutangira gukoresha urukingo rw'indwara ya COVID-19 rw'ibigo Pfizer na BioNTech. Abanyamerika ba mbere bashobora kuruhabwa kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri w'icyumweru gitaha uruhushya nirumara gutangwa. Perezida Trump wakomeje kotsa igitutu kugira ngo urwo rukingo nako rwemerwe vuba, yageranije icyo kigo nk'akanyamasyo kagenda gahoro kandi gashaje, agisaba guhagarika imikino maze kigatangira kurokora ubuzima. Ibi ikigo FDA kibitangaje nyuma yaho urwo rukingo bivuga ko rurinda abantu indwara ya COVID-19 ku rugero rwa 95% rushyigikiwe n'akanama njyanama gakomeye ku munsi w'ejo. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biyemeje intego iri hejuru muri gahunda yo kugabanya ibyuka byangiza igisenge cy'ikirere. Biyemeje kuba babigabanyijeho ibice 55% mu mwaka wa 2030. Kumvikana ku ntego yo kugabanya ibyo byuka ni ikintu cy'ingenzi akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kamaze igihe kifuza kugeraho. Ibiganiro kuri icyo kibazo byamaze amasaha 8 mu nama yaberaga i Brussels mu Bubiligi. Ni inkuru ya Nick Beck mugezweho na Victoria Wonkunda. Umukuru w'urwego rw'ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Charles Michel yatangaje icyo cyemezo ku rubuga rwa Twitter, aho yavuze ko Uburayi buri imbere mu kurwanya ihinduka ry'ikirere. Pologne n'ibindi bihugu byo mu Burayi bwo hagati nibyo byatumye uwo mwumvikano utagerwaho vuba. Ibyo bihugu bicungira cyane ku bucuruzi bw'amakara, bikaba rero byarashakaga kubanza kwizezwa inkunga yo kubifasha kubona ingufu z'amashanyarazi zitanduza ikirere.
ishami rya ONU ryita ku mpunzi ku isi HCR ryatangaje ko ridashobora kwemera na gato ko hagira impunzi n'imwe yo muri Eritrea isubizwa ku ngufu mu karere ka Tigre. ONU ibi yabisubizaga ku byatangajwe na leta ya Ethiopia kwirimo kubana impunzi z'abanya Eritrea Addis Abeba zisubiza mu nkambi ebyiri ziri mu karere ka Tigre. Abatetsi ba Ethiopia bavuga ko umubare munini w'impunzi zahawe amakuru atari ukuri zavuye mu nkambi mu buryo budasanzwe, ngo rero zikaba zirimo gusubizwayo mu mutekano. Eritrea yahakanye ibivugwa ko imirwano ibera mu nako Ethiopia yahakanye ibivugwa ko imirwano ibera mu karere ka Tigre ituma imfashanyo itagera ku baturage b'abasivile bayikeneye. Urukiko rushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye rwakatiye Salim Ayash ibihano 5 byo gufungwa burundu bizashyirwa mu bikorwa mu gihe kimwe kubera uruhare rwe mu yicwa ry'uwahoze hari minisitiri w'intebe wa Liban Rafiki Hariri. Salim Ayash waburanishwaga adahari ntiyigeze akandagiza ikirenge muri urwo rukiko rwamuhamije ibyaha 5 bifitanye isano n'igitero cy'imodoka yatezwemo ibisasu yaturikijwe mu mujyi wa Beirut rwagati muri 2005. Umutwe wa Hezbollah uvuga ko nta ruhare wabigezemo, kandi abacamanza bavuze ko nta bimenyetso bihari bishinja abayobozi b'uwo mutwe bitwaje intwaro ugizwe n'abayisilamu b'abashiya cyangwa se bishinja leta ya Syria. Ni inkuru ya Anna Holigan wari mu rukiko rudasanzwe rwashyiriweho Liban ruri Irahe, bwamugezweho na Fenega Kwaya. Salim Ayash yari umuntu uzwi cyane ukorera mu rwego rutagaragara cyane mu mutwe wa Hezbollah, umutwe ukomeye mu bya gisirikare no mu bya politike mu gihugu cya Liban. Ibihugu bya Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu bifata Hezbollah nk'umutwe w'iterabwoba. Bwana Salim rero yakatiwe igifungo cya burundu ku byaha byose 5 yahamijwe, birimo igikorwa cy'iterabwoba cyakoresheje igisasu giturika, kwica Rafiki Hariri hamwe n'abandi bantu 21, hamwe rero no gushaka kwica abantu 226. Umucamanza w'umunyalibane Brady yise kugandagura wari umushikiranganje wa mbere igitero kuri demokrasi, anavuga yuko abanyapolitike bagomba kuzajya bakurwaho mu matora aho gukurwaho n'amasasu cyangwa ibibombe bituritswa mu gitero cy'iterabwoba. Urukiko rusumba izindi rw'umuryango w'abibumbye rwafashe umwanzuro ushyigikira Ubufaransa ku kibazo kimaze igihe bufitanye n'igihugu cya Guinée Equatoriale kubera inzu nini yo kubamo ihenze cyane yafatiriwe igihe hakorwaga iperereza ku muhungu wa Perezida Teodoro Obiang. Urukiko mpuzamahanga rwa ONU ICJ ruri Irahe rwanzuye ko iyo nyubako itigeze na rimwe ihabwa ubudahangarwa bugenerwa abahagarariye ibihugu byabo nk'uko byavugwaga n'abamwunganira mu mategeko. Mu ntangiriro z'umwaka urukiko rw'ubujurire rwo mu Bufaransa rwahanishije Theodorine Obiang igihano cy'ihazabu y'amadolari miliyoni 33 kubera gukoresha amafaranga ya leta kugira ngo abone amafaranga yo gukoresha mu kubaho ubuzima buhenze cyane. Robert arakoze. Jacques Niyitegeka. Reka n'amakuru tuyaheruke vuga mu makungu. Ndasubiye kuba mwiriwe mwese abariko baradukurikirana. Ikigo gihingura imiti AstraZeneca cyatangaje ko kigiye gukora igerageza ririmwo kuvanga urukingo rwa COVID cyahinguranye n'abahinga mu bumenyi kuri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza hamwe n'urukingo Sputnik V rwahinguwe n'Uburusiya. Mu itangazo rigenewe amenyesha amakuru, AstraZeneca yavuze ko ngo kuvanga izo nkingo za COVID bishobora gufasha gushika kubwira bwisununuye burimwo kongera inguvu abasuda b'umubiri hamwe no korosha kuronka inkingo. Abashigikiye ubwo rukingo rw'Uburusiya Sputnik V bavuga ko ngo bemeje ikoreshwa ryago mu kwezi kwa 11 bimaze kuboneka yuko ngo gushobora gukora gushika ku bice 90%. Ni inkuru ya Sarah Ransford ari Moscow mushikirizwa na Aliyesuf Mugenzi. AstraZeneca iravuga ko itangiye kwandikisha abakorera bushake bafite imyaka 18 kugira ngo bagire uruhare muri iryo gerageza rishya rizahurizwamo inkingo za COVID zo mu Bwongereza no mu Burusiya. Icyo bashaka kumenya nuko kuzivanga no kuzigereranya bishobora kongera ubudahangarwa no kongera ingufu zo kurinda umubiri. Intumwa ya AstraZeneca yabwiye BBC ko iryo gerageza rizabera mu Burusiya. Abashyigikiye urukingo rwa Sputnik V baravuga ko bizatangira muri uyu mwaka.
ariko amakuru arambuye ntabwo aramenyekana neza. Inkingo zo muri ibyo bihugu zakozwe mu buryo bumwe, nubwo Sputnik V ikoresha icyitwa adenovirus. Bikunze kuvuga ko ibyo bituma urwo rukingo rugira imbaraga. Abarukoze baravuga ko imibare ku bayikoreho igaragaza ko rufite imbaraga zo gukingira kugera ku rugero rwa 90%. Inkuru ya Sarah Rainsford reka tubandanirize ku makuru y'akarere. Mu Rwanda abunganizi mu mategeko b'umugwizatunga Alfred Nkubiri bavuga ko sentare nkuru ya Gasabo idafise ububasha bwo kumuburanisha, bakifuza ko urubanza rwiwe rwojanwa muri sentare ijejwe ivy'ubutunzi. Leta y'u Rwanda iregwa umugwizatunga kuba yaranyonyeje amahera yababa imiliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda yategerezwa kuba yinjiye mu kigega ca leta. Icyo cyaha ngo gishingiye ku masezerano ubushikiranganje bujejwe uburimyi mu Rwanda bwagiranye na bwana Nkubiri. Ayo masezerano akaba yerekeye kukwiragiza inyongeramusaruro canke intabizo mu barimyi. Ubushikiranga bushinja cyaha nako buvuga ruko rero ngo umucuruzi ngo yakoze intonde z'impimbano zerekana ko yatanze ifumbire hamwe n'amafaranga yishuwe n'abanyagihugu yagomba guhabwa leta akigira mu mufuko wiwe. Kigali, Jean-Claude Mwambutsa kurikiranye urubanza guno munsi. Itsinda ry'abanyamategeko bane bunganira umunyemari Alfred Nkubiri ryavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaragewe rutabifitiye ububasha. Bavuze ko ikirego cyatanzwe na leta gishingiye ku masezerano yabayeho hagati yayo n'ikigo cya NAS yegarariwe n'uyu munyemari. Amasezerano ngo yateganyaga ko impaka zabaho zakemurwa mu bwumvikane cyangwa se zikajyanwa mu rukiko rw'ubucuruzi. Ikindi kinengwa n'abo banyamategeko nuko ubushinjacyaha bukurikiranye Alfred Nkubiri nk'umuntu kandi icyaha cyarakozwe n'ikigo Entreprise Nkubiri NAS gifite ubuzima gatozi nyamara cyo kikaba kitararezwe. Mu mwambaro w'iroza avuga mu ijwi ritumvikana neza kubera uburwayi, Alfred Nkubiri nawe yavuze ko yatunguwe no kwisanga muri gereza kandi byari biteganijwe ko mu gihe impaka zavuga zakemurirwa mu bishyikirano. Leta kandi ngo yari yanabitangiye ishyiraho itsinda ririmo abakozi bayo ngo rikora igenzura. Umwanzuro w'iri tsinda wasabaga ko hakurikiranwa abatumye leta igira igihombo, gusa ngo byari byananzuwe ko ibigo bitatu birimo na NAS ya Nkubiri bitaba ku rutonde rw'ibikurikiranwa kuko byari byabonetse ko ntaho bihuriye n'iki gihombo. Ku ruhande rw'abaregera indishyi aribo leta, umunyamategeko Petronile Kayitesi we avuga ko urukiko rwaregewe ari rwo rufite ububasha. Avuga ko ikirego kidashingiye ku iyubahirizwa ry'amasezerano ahubwo ko cyatanzwe kubera ibyaha byabaye muri aya masezerano. Ibyo byaha nabyo ngo ni inyandiko mpimbano kuko uyu mucuruzi ngo yaba yarakoze intonde baringa zo kwerekana ko yagejeje ifumbire ku bahinzi kandi batarayibonye. Alfred Nkubiri w'imyaka 69 ni umwe mu bacuruzi bakomeye wamenyekanye cyane kubera imari itubutse yashoye mu buhinzi n'ubwikorezi. Mu mugambi wo gufasha abahinzi kuzamura umusaruro, yagombaga gufasha leta kubagezaho ifumbire. Abaturage basabwaga kwishyura 30% by'agaciro k'ifumbire bahawe, andi bakayasonerwa na leta. Aha niho ubushinjacyaha buvuga ko icyaha gishingiye kuko bwemeza ko hari abaturage Nkubiri avuga ko yahaye ifumbire kandi ari baringa, ndetse ngo hakaba n'igice cy'amafaranga yakiriye ariko ntagishyikirize leta. Ku wa mbere w'icyumweru gitaha nibwo urukiko ruzemeza niba rufite ububasha bwo kuburanisha iki kirego cyangwa se urubanza rukegurirwa urukiko rw'ubucuruzi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Gahuza Miryango tugeze ku gihe cy'isaha imwe buri minota 17 Kigali mu Rwanda n'Ubujumbura mu Burundi. Muranye ko twumva muciye ku mirongo ya FM i Bukavu, muratwumva kandi muciye ku rubuga rwacu internet kuri bbcgahuza.com, cyo kimwe n'abaca kuri Facebook mudukurikirana live. Turandanirize hakurya y'u Rwanda muri Republika Demokarasi ya Kongo. Inama nshingamateka y'icyo gihugu yarayikomboye umukuru wayo Madame Janine Mabunda. Ni intambwe ikomeye mu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhindura leta yiwe kugira agire ububasha bwo gufata ingingo. Uwo mugambi watumye haduka uruhagarara mu nama nshingamateka ya Kongo muri iyo minsi heze, mbere haba no gutana mu mitwe hagati y'abashingamateka bo mu nani zitandukanye. Inama nshingamateka ya Kongo isanzwe yiganjemo
harimwo abo mu runani FCC gwahoze atwara Kongo Joseph Kabila. Ubwo runani nyene rukaba ari guha umukuru w'inama nshingamateka yarayakuwe asanzwe arimwo. Mu gushaka rero gutegera ingene vyagenze hamwe nibigiye gukurikira, negereye bwana Jean Paul Ruhosha wo mwishirahamwe Congo Today aba muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari umuhinga muri politiki ya Kongo. Nabanje kumubaza ikigiye gukurikira mu mugambi wa President Tshisekedi. Ubu ngubu icyo agiye gukurikizaho nuko agiye gukora ikintu cyaba nko kureba ko afite majorite, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, nuko ureba ko afise ubwinshi ubwiganze bw'abadepite bushobora kumufasha gutora inama izayobora inteko. Ubwo rero namara kubigenza atyo, usibye ko bigaragara ko azayibona, niba yagize amahirwe yo kubona abantu barenga 251 babasha gutora kwirukanwa kw'iyi nama yari ihari cyangwa ngase kwa Presidente Mabunda uriya waruyoboye, ubwo biravuga ko azabona 251 bashobora nanone gutora undi muyobozi uzayobora inteko. Icyo gihe icyo bizakora, azaba afite ubushobozi buhita bwirukana Premier Ministre. Niyirukana Premier Ministre bizamuha gushiraho guverinoma nshasha iye ashaka yitoreye. None ko uyu madamu Mabunda yari mu runani rwatavuga rumwe na leta rushigikiwe perezida yahahora Joseph Kabila, bigenda gute ko rafise ubwinshi ngo akombogwe? Ico Perezida Felix yabashe gukora ni ukwegeranya abadepite bose. Yafashe Lamuka, ni yindi yari ku yindi side, afata na Kash. Ubwo yafashe Lamuka, afata na Kash, arabateranya, hanyuma abasha gukonvenka abadepite benshi bo mu bwoko bwe bari muri FCS. Noneho baramusanga, bituma ari byo bimuha amajwi menshi ashoboka yo kuba yakora biriya yakoze. Noneho rero nimba yabashije kubigeraho gutyo, ni ukuvuga ko agiye noneho gushira mu ngiro ibyo yashakaga gukora, ibyo kwirukana guverinoma no gushiraho guverinoma ye. Ibi rero umuntu yavuga ko ari uko bigiye kugenda, FCC ntibashobora gutera igere bakabiburizamwo. Ni processus démocratique, simbona aho bahera kugira ngo babihagarike ubunyine. Ntabwo bafite ukuntu babigarura, nkaba haba izindi mvuru zituma wenda igisirikare c'intervena, wenda haba izindi mpamvu. Ariko mu mategeko ntabwo FCC igifite impamvu n'imwe yashingiraho yo kubikora, kuko byakozwe ku mugaragaro. FCC yari ihari, amatora yabaye, ndetse nubwo byaba bitarakurikije amategeko, wenda icatuma FCC ishobora kugira icyo ikora nuko hagaragara fraud cyangwa se ruswa. Icyo gihe FCC yabishingiraho mu kuba yabirwanya cyangwa yarwanya iyi processus yabaye. Ariko baramutse batabibonye, batabonye preve cyangwa se ibimenyetso bihagije byerekana iyo fraud, byabagora. Guhindura leta rero, kuko niyo ntambwe ashaka gushika ko yindi, bizomukundira hindure leta amategeko y'imyemera ko yo yihindura mu gihe n'amashinga amateka yoba yasheshe iriho? Yego cyane rwose. Ubu agiye gukora igikurikiraho, buriya aranoma uwo bita formateur, umuntu uzayobora ibyo ngibyo, wo kuidentifia majorite nk'uko nabikubwiye. Namara kubikora ahite afanoma ministre, namara kunoma Premier Ministre anume guverinoma ye. Ibyo bizaba bimworoheye kubera ko afite inteko. Buriya itegeko nshinga rya Kongo birabyemera ibyo ngibyo. Nimba afite majorite muri parlement, afite uburenganzira bunoma Premier Ministre akanoma guverinoma. Muhinga muri politike ya Kongo Jean Paul Ruhosha wo mwishiramwe Congo Today. Amakuru kuri Kongo no mushaka kubandanya muya kurikirana ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. Rekunaho tuje muri Ghana. Iki gihugu cinjiza ku mwaka mahera angana n'imiliyaridi 2.5 z'amadolari ya Amerika avuye mu rudandaza kigirana n'ibindi bihugu vya Afrika. 70% vy'amafaranga ava mu rudandaza rw'inzahabu hamwe n'ibitoro bidahinguye hamwe n'ibibikomokako. Umunyamakuru wa BBC arabibijanye ubutunzi muri Afrika Zawadi Modibo ari muri Ghana ngo arabe ikiriko kirakogwa mu gisata c'ibihingurwamwo ivyambagwa ngo vyongera umwimbu hamwe n'ukuntu ico gihugu cyo kongera inyungu gikura mu rudandazwa go mu mugabane wa Afrika. Ni inkuru mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Aha ni mu ntara ya Tema mu majyepfo ya Ghana. Aho niho higanje inganda muri icyo gihugu
by'umwihariko iyo bigeze kuzikora imyenda, aho bakora icyo bita adepa dumas, bisobanura imyenda y'agaciro. Mu myaka 30 ishize muri Ghana hahoze inganda nk'izo 15, kuri ubu hasigaye gusa 4. Urwego rw'inganda zikora ibitambaro n'imyenda muri icyo gihugu rukoresha hafi abakozi 7,500 ndetse rwinjiza hafi miliyoni 50 z'amadolari ku mwaka zivana mu kohereza ibicuruzwa hanze. Ibi ariko ntibyagereranywa no mu bihugu bya Aziya aho bafite inganda z'imyenda ziteye imbere nko muri Bangladesh. Muri icyo gihugu inganda zikora imyenda zinjiza miliyari 5 z'amadolari ku mwaka, zikaba zikoresha abakozi hafi miliyoni 4. Stephen Badu ni umuyobozi w'uruganda rw'imyenda Tex Styles Ghana Limited. Hafi 30% by'ibikoresho twifashisha tubikura hano mu gihugu Volta Star, ndetse birumvikana ko Volta Star naho ipamba batumiza rikoreshwa mu gukuramo indodo riva muri Burkina Faso. Ikindi gice c'10% gituruka muri Benin, naho 55% cyangwa irenga isigaye iva kure mu burasirazuba, cyane cyane mu Bushinwa no muri Pakistan. Urwego rw'inganda rukora imyenda muri Ghana rufite ubushobozi bwo gutanga akazi kiyubashye, ariko ubu hari inzitizi zirwugarije. Izo nzitizi zirimo kudashora imari ihagije mu bijyanye n'imashini zikoreshwa, harimwo magendu ndetse n'imyenda myinshi iza ku isoko idahenze bivangira inganda zo muri Ghana, bigatuma ibyo zikora bidakundwa cyane. Ibi bibazo bisobanura ko urwego rw'inganda rukora imyenda muri Ghana rutari ku rutonde rw'ibishobora kwizerwa mu kwinjiza amafaranga y'amahanga menshi. Nyamara ibigo by'ubucuruzi mu gihugu biragenda byiyungura ubumenyi n'ubunararibonye mu rwego rwo kureshya abaguzi. Ikigo cya Textiles Ghana Limited cyangwa GTP nk'uko bakunze kucyita muri ako gace kirakoresha umuhanzi uzwi cyane kugira ngo kibashe gukundwa n'abakiriya bashobora kukigana, by'umwihariko urubyiruko. My name is Martha Nkoma. I'm an African. I'm from Ghana. Nitwa Marita Nkoma, ndi umunyafurika, nkomoka muri Ghana, kandi mfite ishema ryo kwitwa umunyagana. Ndi umuhanzi ndetse n'umushoramari. Ngewe nemera ko umuntu agomba kwambara yikwije. Numva ko ushobora kugaragara neza kandi utambaye ubusa. Iyo ushaka ko abantu bakuba ndetse bakagufata nk'umuntu w'inyangamugayo, biterwa no kugaragara. Aha ndavuga ibyo wambara ushaka gusohoka mu nzu ngo ujye ahantu runaka. Ikibazo gikomeye kizitura ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika n'ubushobozi buke inganda zahoranye kera bwo gukora ibicuruzwa. Yofi Grant ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ishoramari no kuriteza imbere muri Ghana. But I dare say that of course we are still importing a bit of the raw material. Natinyuka kuvuga ko hari ibikoresho bike byo gukora imyenda tugitumiza mu mahanga, ariko leta itanga hafi miliyoni 200 z'amadolari mu rwego rwo korohereza kubona ipamba ryiza ryo muri Ghana rikavamo ibitambaro byiza bishobora kwifashishwa tugakora imyenda yacu that we can then use using our own print and design. Iki gihugu cyatangiye umugambi wagutse wo kuvugurura ubukungu wiswe Ghana kuva ku mfashanyo werekeza ku bucuruzi mu 2023. Kizera ko iyo gahunda y'iterambere izafasha kurema imyanya y'akazi ibarirwa ku 50,000. Ariko se bizasaba iki kurema ishoramari rifatika ritazazamura gusa ubushobozi bw'inganda muri Ghana, ahubwo rizavugurura ishoramari n'umutungo winjizwa muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara? Nanone Yofi Grant, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ishoramari no kuriteza imbere muri Ghana, is perhaps to encourage countries that have... Birashoboka ko gushishikariza ibihugu byagiranye amasezerano y'ubucuruzi n'ibihugu by'Uburayi ari ugutera imbaraga abo banyenganda ngo baharanire ko habaho inganda kuri uyu mugabane, kandi ko zakora ibikenewe kuri uyu mugabane ku buryo bitaba ngombwa gutumiza imyenda n'ibindi bicuruzwa mu Burayi. Inkuru ya za Wadi Mudibo bunaho n'umwanya w'ikiganiro baza muganga mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Mwiriho bakunzi ba BBC. Osteomyelite ni indwara yo mu bwoko bwa infection ifata igufa abanyarwanda bakunze kwita inzibyi. Muganga Cyril Semana mu bitaro bya Kibagabaga aradusobanurira ibyayo. Inzibyi ubundi ni indwara ifata amagufa, ari amagufa maremare
y'umuntu. Mu magufa maremare buriya twavuga nk'aya magufa y'akaguru cyangwa y'amaboko, ariko si kuvuga ko itafata n'andi magufa. Iyo ndwara ikaba iterwa n'agakoko gatera indwara cyangwa mikorobe bita staphylocoque, ariko hari n'utundi dukoko twinshi dushobora kuyitera, ariko akingenzi nako ngako gakunda gufata amagufa gatera iyo ndwara. Ko kajyamo mu buryo butandukanye, hari ukuntu bashobora kwinjiramo bitewe n'umuntu wenda wakomeretse ahantu runaka ku buryo igisebe kiba cyageze hafi y'igufa. Iyo ako gakoko kinjiyemo kajya ku igufa, hari igihe kajya ku iryo gufa kakaba karimunga. Hari n'ubundi buryo ako gakoko kinjira gaciye mu maraso, kakaba kava wenda nk'ahantu kari mu rugingo runaka rutari igufa, ariko kagera mu maraso kagakomeza kagakomeza urugendo kagera mu igufa. Ubundi ahantu gakunda kuba cyane ni ahantu ku kaguru, ni hara munsi y'ivi niho bikunda kugera cyane. Impamvu bavuga ko wenda bikunda kwibanda aho ngaho nuko buriya hari ahantu ntabwo amaraso atemberamo byihuse. Iyo kahageze rero buriya agakoko iyo kageze ahantu amaraso atihuta kabamo, kagasa naho kagira indiri yaho. Iyo mpamvu bakunda kwibanda hariya. Hanyuma iyo mikorobe buriya ku bana niho gakunda kujya cyane, ariko ku bantu makuru akenshi iyo mikorobe ishobora kwibanda muri bya bice binyuranye, kubera ko abantu bakuru buriya ashobora gukomereka cyane, ashobora kugira uburwayi binyuranye bukunda gutera ako gakoko ku buryo wagasanga n'ahandi hantu hatari aho ngaho munsi y'ivi. Iyo rero kamaze kugera mu igufa bigenda gute, umuntu arwara ati? Osteomyelitis cyangwa osteomyelitis cyangwa inzibyi nk'uko tubivuze yigaragaza mu buryo bubiri. Hari inzibyi igitangira, hari n'inzibyi imaze igihe kirekire. Inzibyi igitangira akenshi nko ku bana ushobora kutayimenya ako kanya, kuko iyo bigitangira umuntu agira umuriro, cyane cyane abana, akagubwa nabi, ashobora no kugira isesemi cyangwa akaruka, ashobora gusa naho mbese yacitse intege, ukabona byitanye na malaria, ariko wajya kubona ukabona hajemo cya kibazo. Ikindi kizakugaragariza ko bigiye kuba inzibyi nuko hahandi harwaye hamurya haratangira agatukura, cyane cyane hari munsi y'ivi, umwana akaba yatangira kugenda nabi, kugenda bikamugora. Nubwo uzatekerezo cyashobora kuba ari inzibyi igiye kuvuka, ntugitiranye na bwa burwayi bundi. Ariko ku muntu mukuru akenshi ntabwo umuriro ukunda kuza, ibyo bikunda gusa naho bihisha cyane. Ikindi nuko iyo imaze igihe kirekire bitavuwe nibyo bivamo inzibyi imaze igihe kirekire. Iyo igaragazwa n'iki? Igaragazwa nuko ahantu harwaye iyo bitinze haragera bakazamo amashyira. Ndavuga cyane cyane mu igufa, ubundi amashyira atangira hariya mu musokoro w'igufa, yamara gusa naho menshi agasa naho atunguka inyuma no mu ruhu, ukabona mbese amashyira arava inyuma. Ni nayo mpamvu abanyarwanda batangira kubyita ngo ni inzibyi. Iyo bitaratunguka ntabwo umunyarwanda ahita avuga ngo ni inzibyi. Iyo rero byatungutse byabaye amashyira, iyo nzibyi igihe kirekire iranagoye kwivura. Ni nabyo umuntu yashobora kwibaza, se iyi ndwara iravurwa? Iyo bikiri bishya kubivura biroroshye cyane, biranakira ako kanya. Mbese bya bimenyetso bigitangira ukamuha imiti yabugenewe za antibiyotike birakira pe. Ariko iyo bimaze kugera igihe kirekire bitaravuwe hajemo amashyira, nabwo biravurwa, ariko akenshi bivurwa bakubaza. Nuvuga ko ahantu haje amashyira biba bisaba gufungura ugakuramo amashyira ukahoza. Hari igihe akenshi muganga asanga n'igufa ryamunzwe, rimwe na rimwe ugasanga hajemo yacagaguritse, amagufa y'ibice. Icyo gihe biba bisaba ngo bya bice muganga bikuremo. Ibyo bice nibyo bita sequestre cyangwa sequestrum. Iyo atabikuyemo ntibishobora gukira. Icyo gihe barabaga bagakuramo ibice, bakahoza, bagatanga za antibiyotike z'igihe kirekire. Abenshi bashobora gukira, ariko bikaba byasigaye ubusembwa runaka. Hari usanga abantu babazwe osteomyelitis baragize ingingo ntoya, hari usanga hano umuntu ahinira hifunga ntiharambuke neza. Ikindi wenda nuko rimwe na rimwe hahandi byajyaga biturumbuka uruhu rwangirika, ugasanga rimwe na rimwe n'urugingo rwaranyunyutse. Hari n'izo osteomyelitis nazo zifata igufa, ugasanga igufa ryarangiritse bikabije cyane ku buryo biba ngombwa ko n'urugingo barukuraho. Ko wumva ari indwara itoroshye muga, mbese ya infection y'igufa, umuntu yayirinda ate? Mwamugira inama ate? Wakagombye guhita umenya ko indwara yose itera umuriro atari malaria, ko abenshi batekereza malaria ishobora kuba ari indwara igiye gutera bwa burwayi twavuze, nabyo ugomba guhitamo kwivuza bidatinze. Ikindi ntavuze nuko muri bwa bukoko bundi butari staphylocoque, hari na osteomyelitis iterwa n'ubukoko bunyuranye. Nkabura bukoko butara n'igituntu cy'amagufa, nacyo gishobora kwigaragaza nk'iyo nzibyi, ariko ari igituntu cy'amagufa. Nuvuga ngo byanze bikunze iyo yivuje kwa muganga bakareba impamvu zabyo barazivura zigakira. Muganga Cyril Semana watubwiraga ku ndwara ifata amagufa bita inzibyi.
arakoze Vet Kabatesi mu kiganiro cy'imvo n'imvano cejo tuzobandanya guha umwanya batwandikiye bashaka gushikiriza ivyiyumviro hamwe no kubaza ibibazo ku kiganiro twabashikirije ku matariki ya 24 na 31 z'ukwezi kwa 10. Ikiganiro cavuga ku mutekano muke ubandanya kuvugwa mu ntara Kivu y'Epfo mu karere ka Minembwe muri ico gihugu rero ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Makuru no mwumvise ko nyuma y'ikugwa ry'umukuru n'amashinga amateka ya Kongo, Perezida Kabila yizera gushobora guhindura leta.